Omuyaga ogu gukatarayo kuteganisa abantu ba Chema, Nyachanda, Bugaya, Butezi, Busonga hamwe na Butoha kandi aba batunzire byo kubahweraho okurwa Arnitwe Geneva. Ongaga timu narongo twajankatu barenje zizoba amakachi 15 agutwaherezo buhungeri izoba omuruka gwa Bugaya kandi tugumizemu turebana nebyo nemuferirwe kwatanisa nabebembeza abandi kureba kuturaba yambe umutugwerezeki frankeji yagwerwe kizubu na munonga omurutoki ebitoke bukagenda kimesha kuti cyafsasimwe mwenka cyasasa nabandi bantu abo kurira rinkai agomborejo nambwenu abembezi begomboreji mwongere kuhandikira aba district twongere kwataramu kurangu turebeke ngwe bitoke bukurwa kunu byagarukaho. Geneva Arnitwe narongo ayihananjiriza abatura okubyara emiti okubasa kurwanisa emiyaga nkeji atiristigiro muti ahambuga kandi haro nemiti erukutura nebihingwa nka Griveria, emiyembe, fene na nebindi emitejo ne yamba munonga kuchendeza amano gumuyaga nsaba government itongera ubuyambe tenda kwa narongo atwerizo ubuyambe ekatureshera kuyo ubuyambe twenda bwinja kwange bitusasikiriro binji ebitukuya mu school fees abana bitu nata abana tusitamere nabo mumaka tubakazire na amasomero. Gashakwa Onesmus Ndianabo.